Okay, situation nyimele khethi ni ngo tswisana na muthu ambo ḓi avha na ṅwana wa mufumakadzi ane a pfesesa na zwori a nga si nyaga u kwasha zwithu zwawe zwavhuḓi o vha a khou cheata a ri khou hana mara u na zwithu zwa sharp na munna wawe so a gavhisa ṅwana houḽani munna wawe. Ini sa muthu wa munna we na vha ni khou tswisiwa ni nga ṱanganedza uri ṅwana ndi wa musadzi na munna wawe kana ni nga nyaga u claima ṅwana na kwasha miḓi ya vhathu ngo to ralo ni nga zwi bvisa hani hezwi zwithu abe ni humbule na zwori ṅwana arali a aluwa miḓini ya vhathu zwi amba na zwori u khou tea u phaseliwa haningei nga tshifani tsha haningei arali hu tshi itiwa zwezwo na mini na zwoṱhe kana hani hani ngo to ralo ni kongwana ni nga zwi bvisa hani ha zwithu. Ro vhuya futhi yunivesithi ya hayani tshikoloni tsha vhathu vha cool hune ri zwi amba zwo to ralo a ri zwi ambi nga nḓila ine ra funa zwi tshi vha ngayo lini. Nṋe nga dzina ndi pfhi Elsaga ndi na ṱiyo afho murahu khamera mafhungo a ṋamusi ndi a tevhelaho. Rita the blogger u khou ntshana na Vhuhlungwane kana Vhuhlungwane vha khou ntshana na Rita the blogger ngo to ralo. Vhuhlungwane vha khou sumbedzisa na zwori Rita u khou ṋea tshitshavha vhuṱanzi vhu si hone nahone na liṅwe na liṅwe zwithu zwa dzi khothe a zwi nyagi muthu a sa pfhesesi tshikhuwa a zwi nyagi muthu wa dzi ḓaḓe ḓiḓoḓo ono sokou ḓaḓa vha tshi zwi amba ni a vha vhona Vhuhlungwane. Mara nṋe u ya nga ha nṋe ndi sokou tou vhona ungari Rita ndi muthu o ṱalifhaho ndi muthu o vhalaho ane tshikhuwa wa tshi pfhesesa ndi amba uri tshiṅwe tshifhinga o vhuya a poster na matric certificate tshawe ṋaṅwe hu certificate tshiḽani tsha kale mara o dzhena tshikolo wa tshi pfhesesa tshikhuwa wa tshi ḓivha na zwithu zwine a zwi ita ri a zwi vhona uri a zwi sokou itiwa nga muthu ane a vha uri o ḓaḓa. Ndi amba uri u kone u ḓi articulate zwavhuḓi nga luambo lwa ḓamuni a zwi amba uri tshikhuwa a tshi vuwi vhana vhashu ende nṋe u ya nga nṋe a thi vhoni ungari u khou ri ṋea vhuṱanzi vhu si hone. Ndi amba uri ṱhamusi vha tou vha vha si khou funa zwine a khou ita ngori ro no ḓi zwi vhona zwiṅwe zwo no ḓi bvelela na kha dzi khamera uri a vha khou takalela zwine Rita a khou ita. Tou nga ri tshithu tshine vha khou vhengesa ndi tsho uri Rita u khou ri ṋea vhuṱanzi hoṱhe ho fhelelaho nga nḓila dzoṱhe ende a vha khou nyagana na hezwo ndi zwone zwine vha ḓo mu besha ngazwo. Mara asmini nṋe ndi khou ṱuṱuwedza uri Rita kha ise phanḓa na mushumo wawe wavhuḓi a songo tou nyamisiwa lini a khwaṱhe kha zwithu zwawe. Kha maṅwe mafhungo SABC Live u nga ri na case yeneiḽa yo vhuyelela zwino ndi ngazwo hu na mafhungo anea oṱhe mara ri khou dovha ra vhona futhi SABC Live a tshi khou ntshana na vha muṱa hangeini ha musadzi ha vhaṋe Lindelani nga murahu ha musi zwa zwino vhana vha tshi khou dzula na SABC Live. Live kana hani hani mara u nga ri damani u khou sumbedzisa na zwori ene u khou ṱoḓa vhana vhawe na sasa khadi so u nga ri sasa a i khou tevhela vhana kana hani hani a ri ḓivhi. Vhaṅwe vhathu vha khou sumbedzisa na zwori sasa i tea u vha hune vhana vha vha hone. Vhaṅwe vha khou sumbedzisa na zwori sa nṋe vhana vhaḽa o tea vho ḓi dzulela haningei vha vha khou dzula hone vha tsho nyaga u ṱwa vha khou hwaliwa nga mimuya ngori ri nga si tu ṱavhanya ro gidimedza uri vhana kha vha ye kha khotsi yavho hu no uri vha tshi kha ḓi vha muhumbulelwa wo uri ndi vhone vho vhulayaho miyavho. A ri tendele mulayo u thoma u ite mushumo wawo ri kone u vhona na zwori hayi nga ngoho khothe dzo sumbedzisa na zwori SABC hana mulandu ri nga kona u pfhesesa na zwori no kha tshile na vhana vhawe ngori zwa zwino a ri thu to kona u tou muḓivha uri ndi muthuḓe u swikela dzi khothe dzi tshi nga mu pruva uri ndi muthuḓe. Zwiṅwe zwithu futhi ri khou dovha ra vhona vhana ane vhaḽa vha tshi khou isiwa dzi life vha tshi khou amba zwithu zwine vha khou amba ende hezwi zwithu zwi na pattern zwi khou yelana na hezwiḽani zwithu zwe zwa vha zwi tshi khou itiwa nga musadzi ha vhaṋe nayo vha khou ḓi ya dzi life a tshi khou ita zwithu zwa so nga murahu ha musi vhathu vha tshi nga vha khou nyaga u dzhenelela kha mafhungo awe na muthu wawe ngo to ralo. So na vhana navho vha tou nga ri vha khou fhiwa zwo script vha tshi vhudziwa upfhi hayi ambani zwifhio ni seme vhathu ni itise hani hani. Ndi amba uri a si u tou sema vhathu nga maṱamba mara a thi ri nga Tshivenḓa vhathu vhana vha tshi amba na vhathu especially vhahulwane ngo to ralo
hu na kuambele, a vha si ku amba nga nḓila dzine vha pfha vha tshi funa. Mara ezwo ndi ezwo, ri khou dovha ra vhona futhi vho Hendrik na Mukololo vha tshi khou postana nga maanḓa kha dzi Facebook hanefhaḽa. Ndi dzi love birds, lu khou vhonala lu khou duga nga maanḓa. Nṋe nda ri ha Bobby i ḓo ṱuvha soft life hafha fhethu, ngori ni a zwiḓivha vhasadzi na tshelede aredi vha ḓo zwimela. Mara vho Hendrik ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, vha khou fanelana. Vhaṅwe vhathu vha khou dovha vha sumbedzisa na zwori hei relationship a si ya vhukuma, hu khou actiwa hafha fhethu, ende zwi ḓo bora musi vho Hendrik vha tshi vho ri vhone vha khou nyaga u ya nḓuni. Mara ri ḓo vhona uri zwi ḓo fhelela gai. Nṋe ndi khou zwi tamela mashudu, naho vhaṅwe vha tshi khou ri zwi ḓo fhela nga u lila, mara nṋe ndi khou ri ndi zwithu zwavhuḓi, a vha funane, lufuno ndi lwavhuḓi. Ro vhona futhi na vho Slay Mama, vha pfhi vho Slay Mama vha ḽa mukegulu na Shebe hanefhaḽa kha dziṅwe dza dzi life. A ri ḓivhi uri hu khou ṱangana mini, mara u nga ri vha khou cook, mara ri thu tou vha na vhuṱanzi uri what's cooking after baking. Mara ṱhaṅwe ri ḓo pfha ṱhereke ntswa yo no bva kha henevhaḽa vhathu vhavhili. Nṋe u ya nga nṋe ndi iṅwe dza dzi ṱhereke dzine arali i tshi ḓo bva a thi khou nyaga u i pfha, nga vhe hu si tshi vha hu si na ṱhereke ye ya vha i khou itiwa hafhaḽani fhethu. Ndi amba uri vhoṱhe vhuvhili havho ndi vhathu vhane vha khou sokou ita miṅwe mizika nṋe thi pfhesesi. Mara ndo vhala huṅwe hu tshi pfhi music une na thetshelesa wone u ya kona uri u sumbedzise uri ini no ṱalifha u swika gai. Ṱhaṅwe uri nṋe a thi takaleli mizika ya so zwi amba uri a tho ngo ṱalifha kana zwi amba uri ndo ṱalifha. Ro dovha ra vhona na dzi post last week dze dza vha dzi khou postiwa nga makhadzi wa vhoriṋe. Makhadzi o vha khou sumbedzisa na zwori ene a nga si kone u shuma na vhasidzana vho no nga vho vhapfhi nyana vha vhasidzana vhavenḓa vhevha vho Mukololo, vho Siria the Community, vho pfinyo ḽa muṅwe no nyaga u imba u fana naye. Ni a vha ḓivha na vha vhasidzana vho imba vhavenḓa. Makhadzi u khou sumbedzisa na zwori ene a nga si kone u shuma navho, vho Hilda vhevha na ḽiṅwe a vha koni. At least muthu ane a nga shuma naye ndi Mickey Black. Vhathu vha tshi thoma u comment hanefhaḽa vha tshi khou sumbedzisa na zwori no a zwi itiwi ngo ralo, makhadzi shumani na vhaṅwe vhana hani na ini ro tou ni phusha u bva fhasi na mini na zwoṱhe. Ha thoma u vhonala maṅwe mafhungo o sumbedzisa na zwori no account heiḽani ya makhadzi i khou managiwa nga Distan Mama Thuntsha. Ndi ene na khou posta hezwiḽani zwithu, ri tshi khou vhona zwi screenshot zwa WhatsApp a tshi khou amba na makhadzi hanefhaḽa, makhadzi a tshi khou sumbedzisa na zwori why ni tshi nga ita zwithu zwa so. Ene a ḓi ṋea dzi reason dzawe hanefhaḽa. Mafhungo a hone ha fheli, mara nṋe u ya nga nṋe kha haya mafhungo ndi ri makhadzi kha shume na vhaṅwe vhana a litshe hezwo zwine a khou itisa zwone. Sisiteme heinoni ya vhoriṋe kana ya shango i bora nga maanḓa ngori hu takuwa muthu muthihi a mbo ḓi ya nṱha hangeini, a tshi swika nṱha ngori ene o swikisa hani, a thoma u sedza vhaṅwe nga heneyi nḓila ine makhadzi a khou sedza vhaṅwe ngayo uri a vha koni mini. Vha nga aluwa u vhuya vha ḓidzhenisa kha hezwi zwithu ndi ngori vha ya zwi funa u fana naye. So if arali a nga shuma navho a nga ḓi vha gudisa zwivhili zwiraru vha aluwa, ṱhaṅwe vha ḓi ita muzika wavhuḓi wo fhira na wavho. Mara ri ḓo ri mini ene a tshi khou ri ha itisi zwezwo. Kha maṅwe mafhungo futhi ri na vhafunzi vho Rita Mritho. Vhafunzi vho pfala upfhi vha khou fariwa nga dzi allegations dza rape. U nga ri mafunzi vho swika haningei na dzi court vha ḓi sumbedzisa kana uri vho swika vha sumbedzisa uri mini, u nga ri vha khou sumbedzisa na zwori vhone na honouḽa muthu ane u khou ri hono khou pfhi vho murape ndi kale dzi mavhilini mini haningei, a thi tsha tou humbula zwavhuḓi. Mara ni khou zwi vhona hezwi zwithu, ndo ḓi zwi amba kha iṅwe dza dzi video dzo fhiraho hafhanoni uri ni ya gai dzi kerekeni dza vhana. Kereke a huna mufunzi wa muṱhannga kana wa mufumakadzi, nṋe ndi khou hana hezwo zwithu, ni khou mpfhesesa. Zwi ḓo ni khakhisa badi hezwi zwithu ngori zwino vhonani kereke yo ḓala nga vhatevheli dzhigizhigi mufunzi u khou binya vhana. Ndi zwithu ḓe henezwo, ndi zwiito ḓe henezwo. Ende
nga murahu ha musi unge o gidima nga maanḓa a tshi bva tshikhuwani a tshi khou vhuya venḓa nga milenzhe a tshi khou itela uri hu fhungudzee hu vhonale vhuṱungu hawe uri u khou nyaga u lwa na GBV hani ngo to ralo. Vhathu vha dovha vha khou tou engedza volume kha GBV habe nga dzi vhege mbili kana kha honoho ṅwedzi ho vha na dzi rape nnzhi nga maanḓa. A si zwithu zwavhuḓi hezwo, ṅwana wa vhathu vho ngo gidimela mahala, a si sharp zwithu zwine zwa khou itea. A ri fhungudze nyana hezwi zwiito zwo raliho, a si zwiito zwavhuḓi a zwi ṱanganedzei. Mara ezwo ndi hezwo, arali ni farela one heyi vhege ndi haneyo. Arali no kona u swika hafhanoni ri khou livhuwa nga maanḓa. Ḽaikani, khomenthani, subscribani ngo to ralo. Dzi comment dza vheiwe dza kha TikTok ndi a dzi funa nga maanḓa, nangwe vhaṅwe ni tshi ḓivha ni khou amba zwithu zwa negative mara ndi a kona u zwi decipher nda ṋanga zwithu zwavhuḓi khazwo ngo to ralo. Zwi khou ri thusa nga maanḓa u aluwa hezwo zwithu. Ri khou livhuwa, kha i vale Mpfana.